Siyasa se. Kazing ramli kalaya itum sai korowi kasa kavawe ra. Nali tra akaning she itum lai kata pa kamatai zimik sho kira kamichi wivang. Ari punga tamit haran. Mori kapunga naraw ina. Nawi katar dwi shaki sakavai. Nawi hanput pamli kanganing hayroko. Iwi morjay malay na nasing mida ilinga John Milo. Nawi mangla katar jina. Ari pung atamit haran. Rangarum Milo. Kalangan na kui kita kalay sa ikorowi tungila manglawi kanapon mida ng John Milo. So kami ya pung atam nga sangasak Milo da. Pro Jesu Krista we ming singda siya kasane. Amen. Ray may kapta kasa kavali ning siye. Ilahi katapa kamatay aman sakla kahaya zimik sholi awitwi shaki sakavay atam sampang kang sakchiwang. Kalaka kanyeli pastor, associate pastor, board of deacons, church week katana bing Psychorlila program committee na tum psychorlila hikita aman sakla kahaya zimik shoili kangazana ilila sharukwing sak kachiwang ningashimi dalay kalarazang kahaya church member psychorlila I kala iwishim kuri ring kapa Good Friday Shalom chipun dalay Ari iwi mamangli speaker kanina matumi hayri matalagay na ani kanila kachung kaning shiye Achi Good Friday, mayondaklay, the events that led up to the cross. Ari kanawa sada ina matuigi kichi iwi tuipam iwi topic na the message of the cross kichine. Cross wi chan pao. Yang ari speaker kanina the events that led up to the cross shi matalagay nani na matuimi hayre. Itum na Good Friday da aman saklagay na hida da mayondaklay hi. Jesu Krista na Crusli ti kami zimik sho paning ko unga saye ito marishi bing wivangwa crossi ada significance ala kahaya symbol akalang saye itum na tay itum shinobing necklace kathali cross with pendant itum hi sangay laki nga changay laki ada cross with symbol hi manglala tada itum ni ning khulum aka kami tada confidence aka kami tada feel saye cross with symbol hi na Kala itum na, itum ay varishi, pamkutong kali, church laydak lay kutong kali, cross hiwi symbol hi, ayarli, church wi atungli, itum na shune, kala church wi alung altar katali la shune, aro itum kutong kuwi mangali, itum na latay dalay, cross hi shunay dalay, hi nada, cross hiwi symbol, or hiwi symbol hi nava, Jesu Krista na, cross li, sami kahay, timi kahay ji, itum ni kachitay ne, Kala cross matay laki na at more importantly cross na Jesu Krista na timik haijiwi marambaji maramji itumli paniunga sake symbol hina cross kalehina Sada sada ajingot aywa nga shun saire nga shun itum Jesu Krista na sami kahai crossi sami kahai ji itum kashuka paniung lishit nga sakngaye itum na gospel narrative Gospels Matthew, Mark, Luke, John hili kayang atam jitaran crucifixion passion narrative Jesu Krista wi katiwi narrative ji kutong kazange kare speaker ba na Luke we na ana base say refer say second speaker ba na Matthew we na say ari inava John we na sake John chapter 19 John chapter 18-19 hada jiwi kharjanji ina kutong kamapawa ke kaina hamuman ke itum na passion narrative crucifixion narrative ji kayang atam ji tharan athang kakhane speaker ba na hangai Jesu Krista li tu khuila ka ana Jehudi bingwi pangmon karebing chief priest bingwi mangali ali tu khuila ka ali judge sai kala jiwi thili Ali tikavai, yang ali tikavai cross li shaushan kavai crucifixion mi kavai execute sa kavai ali plan sai kathalala jatam jili Romans bing Rom shorkar na mung sa hawgada atum na capital punishment kathi pajiba mamirer mane Jehudi bing na chita hawgada atum li Sanhedrin li kuwala ka Jesu Krista na Jehudi bing jina
จีวีปังวันคาริปิงจินดิชุลีpilot จิลิมุงกษากรมวิ governor ลีคุยวาลก็อาลีบิจารสามีขวายรอมจีอัตมจีวี capital punishment จีวรอมันวิ governor pilotมังนามีไปสาวก็ได้อาลีคุยวายาวิมังอาลีคุยวาลก็บิจารสามีขวายอาลีคุยวายอัตมีกับพันิงลีวะคุยวาก็อาลีบิจารสามีขวายคุยวาก็ฮัดมายาวละไปเดพันิงbecause in the past แต่เด็กจุงค่ะJehudi bingwi, Jews bingwi, cases ji Roman governor ban solve sami kai kujung kala lay say. Tada yang peace maintain sa kawai wi wang ay nala. Jen na tada pas li nga John mi hay say da nga John mi hawla pai da pai lagay na atumi kawang sa say. Ka jili itum na kaya nga tam jitaran. Jishu Kristali pilot wi mangali kui kratam jitaran. Kiwangay na ki charge li hawda ki maram li hawda ali quick rak lay dang hani atum je expect masasama ne je hada ling hanada atum ipaning li ba paila kai na case solve sam he laka ali satat sakara da paning sai ka chili pilot na ali chung khashi bichar sai Yeshu Kristali bichar sai ka an bichar ka sali na jihudi wi awunga chinala chung khashi da ali ka awi our Roman akang sa hawda awi wang ka tong ka ji baseless adaya it didn't matter much Jehudi wa awunga ni ma awunga ni chachi cover Roman salmo ka talala ana bichar sami laka ka awili khayon kikla mathai mane da hangai pilot na Jehudi mi return salu shite awili khayon kikla mathai mane na tum saulo yang khuyaw lo khuywa lo ka talala no ahi khayon lei phulungi ali satat phulungi chine khayon pen phulung laka yang ahi na tum Roman government wi nga kai kashi miya kani ahi akhlata na claim sa dali ivi rani da rather claim Messiah or King of Jews wi awunga kala chatam chiliwa atumi awunga chiva Caesar mang sa sauda ana jishuna I awunga ne da claim sa da klihiva tada atum wi governor atumi governmently nga kai kashi tada feel sauda pilot na bichar sami khawai kala hi khayon le haula pai da atum na phaning la ka sai ka thala la pilot nali akashi mang bichar masama ne tra akashi bichar sai ka thala la ali khyon ma leibane the return salui ka thala la last liver yari bingwi akhonjina kala jihudi bingjiwi pressure jina marna haida pilot la atumi apangli kongwi tawe jena e da na tumi ning khan saulo da anam nikawe Yeshu Kristali execute sakavai crucify sakavai Aritum da cross with symbol hiva tada kaya kala kahai tada leishila kahai tek matela kahai symbol akasada khuisai khuye aritum da khathala la itum na kachang khat rom atam jiwi Yeshu Krista wa atam jiwi yang si jiwa cross hiva kachak khat liwa chakshi mai kap kachi ya cross hili khonshi kahai ya apam ne da consider sai Bible tipam dila sangai dile kala crossi chakshi makeup ka chimina ka thi apam yang ka thi apam ne crossi chada chakshila ka hai cross chili Yeshu Kristali thi khawai pilot na order mi laga atamni execute sa khawai order mi hawe kala cross achadam chili Kristli ka thi hiwa hada jot makeup kachi chakshi makeup kachi ngasai crossli mang shau kashan tada ali itumna crossli shau kashan jimang na tang hosi jiwa phalui ki ji ka before the cross torture lei fuji Yeshu Kristali atum chatam jiwi ka tada torture sa sakle Bible liver just tada itum tangkul Bible liver Yeshu Kristali liche ina shawe da hange ada simple liche itumi liche jai ka bathing ina liche da ituna paninge kai itumna Englishly or kayang atam charan flogging yang Roman flogging chatam chili atumna simple liche ina atumni criminal ba chili ka shawmaning mane Yeshu Kristali ka shawji ali crossly ma shawshan rang laka ali torture mi dak lechi chatam chili ka thada flog sak le ka thada shawk le ja ka wa atumi sahawi khre yang leather thongs akru tra ka akru chili akru jiwi jimang lamaning mani akru jiwi tada awi on the top chili broken bones yang arukui ka tha metal ka tha kala
lung kui ka tha chik tha ji khalap sang laga akhra ji li khalap sang laga chik thai na ka shaw ne simple li che na ka shaw maning ne ida da Jisu Christ li la cha ka chak shi da ali la cross li cha da torture mi kala ji wi ka za ka cho ji atum na flogging ka sa ji akashi da mang ka shaw ji li la atumi since leather thong sili ida da metal bones ka tha bone ka tha sa ka ho da ka shaw atam ji tharan atumi asa ina nga so da shock da hangi ka chot ka za ji khang shei ji kala Jisu Christ li itum da jadam li jihudi wi lo liva ida da shaw ka pai ji 39 times shaw pai ji 39 lashes so Jisu Christ la 39 times receive sadly re ka chot asa ina nga so da itum na Passion of Christ ka tha movie ji li khayang la jang da le re ji li itum na imagine sa sha pa yang ka tong ka wi asa ji conquer wi asa ji aru kui ina la jang shung da thai ka shap yang ja ka chak shi ka chot Jisu Christ li ana atum ne da torture mi jimbang maning la ali manushi laka kushat wi kui hon mi laka ana athang iwa jihudi wi awunga ne da claim ka sawi wang rada claya messiah ji in ne da ana iwa wi rawi naw ne da ana ka hang ji wi wang ali manushi nga naw laka mok sa laka nawa awunga ne yang da kushat wi thorns wi crown ali misang laka kui hon mi laka ali sa da manushi nga nawe cha ka chot kushaji na awi akui ngatok tadayang awi asa akui li la changshung laga akasat le re awi ko tong ka je awi pasaji ashimang ne itum na Isaiah chapter 52 verse 14 lik yang si tharan Isaiah ne da kapi Jisu Christ wi amai ji hada mizak mathalim ne miwi asa mathalim ne da hange amai ngapu ho khaida mizak mathamana kala awi pasa naw mayera mathamana kala chira da torture mi khai wi thili ali major masoro laka tu ichakashi hang laka chainga naw laka chimangai na chada salaka chiwi tungle ari ahi ya ka chot laka pasa ashi tra laka shi gai ta gai ne tra he have lots of blood chili chimang maning la ari ana cross chi ne the ultimate and the crucify sagi chi akhala da ana phungi chi cha ka chot if it is solid wood thing he had a merlak high thing nature cover it amounts to around 135 kg de la hangi tada yang kai ka liver 45 kg da hangi ka tada if it is solid wood tada merlak high thing ni chi sa ka tada shaka lang de kg ji ana krusti ji da phungi ji itum na kharchan ni le itum da thai ji Christian na phunge chot na haida awi khang shai ji na awi ashi tra ka long ka hai ji na mo phung rli mane Christi awi crucify sagi ji apum ji li ama wa shung re mane itum na kharchan ji thai je fensa kongri shang phung khawai la salui ka chochi awi cha ka chochi ji shui ka thalala mo phung re thamada ali chili chadak lai da yang chadam chili wa kan khami phani sau da mi tra ka Jerusalem ni khara ya tamli Simon of Cyrene the North Africa we in ni da hangi hada ali cha chawi da randomly yang ali hokhui la ka Jisu Christ wi cross ali phung sake ali phung la ka an apam chili an wa shungi kala chili wa ka shung ena ali ka ta da sakle ja ka Jisu Christ ali ari awi just imagine saying say imagine sagi chila hada masar mani yang ka thala la yang lo Jisu Christ ali ja ka shaw la ka 39 times hada awi asa ka tong ka shok la ka ashilong la ka akui we na ashilong la ka an lai dak le chi ari a cross chili awi bare back in the aji le sagi ji ka awi open wounds se na yang salaga ari ana chrisli ali yot pi na to sang mi hada yot pi ji 5 to 7 inches ne da hange kala itum na ila ka sang ka hida da phaning sai Jisu li palm li shaw thate da ya ka Jisu Christ li palm li maning la wrist hi awi wrist li shaw ka shane da hange kiwang le ja ka palm li shaw shan sa ni jiwa ana cruise li kala ka khani dam chiran awi phasa ka to ka hi ana hok thang da leo mo chi daw ga da awi palm ni sa shaw ni jiwa hi sakai ta da ser kha ga wi ji awi phasa ji if it was in the palm jena atum na Romans being la awi phasa ka to ka ji ka nga yu la ka le khawai wrist hi li shaw shane da hangi cha ka khang she
제다 아위 파사 그 똥까지 히다다 렁어군 히숑 렁어군 제다 아위 arm hila dislocate 사위다 항에 나가 안나 그 똥까지 하다 아위 파사지 행사기지 아나 6 hours 시카 아나 지슈 크리스타나 크로스 칠리 행사라가 안다 다다 혹탕라가 아위 파사지 아시 짜가 아나 시마나이레 짜가 자담질이 every breath 각 수야가 고이기지 히다다 쫓 나기 자위방 아리바 아시라 트라가 시만 가이냐히 지다오가다 아위 아페리라 요피 타상라가 아페리다 르히 아나 각수 쿠이세 자카바 he have to handle 하다 그때오가 아위 아페나 그때오가 pressure 밀라가 더 쿠이기지 아 같이 행도 아위 그또가 히 dislocate 사 혹탕라가 아이 every breath 하다 아 struggle 사이 짜가 쫓 지슈 크리스티아나 다 짜가 크리스티아나 쫓대 자담 질리 ada medical evidence nala tada hangayang jadam jili wa ada hyperbolic shock li dali reid hangi tada pra loss of blood chung na blood shiman haida kala Yeshu Christa hiwa may we run ne ahi 100% divine 100% God ne but at the same time he was 100% human chita hawgada anak phungdak lai an experience hadak li ka ana feel sajine an experience sajine anak kala dahi ahi virane mikumone da thei pai kle chaka tata and lastly awi one word li irijang hai da hangyang I thirst ji awi rigachang itum hi ashitra ka shiman hai ka va rijang ji ji haida analaji traka shiman khai ji awi rigachang ji anaji la ahi o ahi virane ka ji hila mikumone ka ji hila jiwen la thei khoi pai kala ali chimang la maning la ti hair ka ma ti hair kleida arabli ka ze in la tokai chadam chili awi arab wena ashi kala terulong da ter in nga so da shock itange that shows that he was human kala throughout this torture ali torture mi dakle ali shaw dakle ali man shi dakle ali humiliate sa dakle ali crossly shaw shan dakle atam chili Yeshu Christana ki kama matim ni da hange Isaiah chapter 53 verse 7 li kayang tam jitaran alire character jot na saka ka ana ki ka mashok mana shautat khawai pamli than khawa yaw naw thada kala yaw ha ka chichapwi mangali akhak mak shok yaw thada ana akamor mamaka lak mane hange he was quiet thada ga ana pungjini ko jok tong kachi ana phungdak leji awi khon ki khama shok dak leji even pilot in atang dak nga khawi da hange pilot na atang ali bichar ka satam ji tharan pilot na kateu ga thei Yeshu Christa wi innocency akhui on malai bene ji pilot la thei kala ali safe sa khawai la hot nai ka thala la kala awi phaning liwa athumya chadam ji wi ka shau ji first cross marang la ka torture ba ji atam ji tharan ali akshi da mang ka shau ji wi khanga shei ji experience ha khai wi thi liwa ahi awi innocency Yeshu Christa wi innocency claim sao la pai da ji phaning sai kan anal ka yo ka kan mi khawai wi wangai na ka Yeshu Christa ki ka kon ma shok la ka to ka chochi ana phumi pilot na Yeshu Christa li ka chon ngai lak salala yariwi konjili shahida ana Yeshu Christa li thi khawai ana order mi ana pang ma zip reke I awi ashijili I ki ka mazang makoda ka jadam jili wa ana order ma mi sani jiwa ma shautat ka painda jen ana order mi da ali crucify sai hita da ana jiwa tam jili pilot la ka nga chiawe John 19 we 12 lik yang taran pilot la ahi jishu virawi naw ni ji da ana claim sadak le ni da ana ka shatam ji taran hiwang ka jeka pilot li la advance ina awi approve na la ali warning mi ay side hange na Yeshu Christa li bichar ka sadam ji taran khayon ma khale ava khayon ma le mako na ali ki kama sapai mako da pilot wi approve na ali warning mi hauda jik thala phaning la ka ai ka nga chi Yeshu Christa li kala awi innocence claim sa ka wai dal hot na la ka ali safe sa ka wai la ala ngarai ka thala la yari bing wi ning jina yari bing na ali nava na ali sadat phulung re na ali Jehoiah ka na Caesar ring asot na maning mane da hangai da ala athumi tuijili ala konglui laga pai male me da ala jishuli misang laga shautat ka ngasak ne
ka shock tak le psychology va Yeshu Christ le shau ka that ana experience hadak le ali crucifixion crucify hadak le psychology va vi rawi khangaran ungshung khawai nga sa sa ye ka chot psychora kala ana thimi dak le itam more ka phungbing wi wang matang khui mi khwai wi wang ana thinga ye phulung hauda ana mayalaka ana thi khami ne ana kon ki ka mak shock chi ana ko dog experience hadak le chi ka chochi ana thada mayalaka it was his choice mayalaka ana atna shaudak le ali shautadak le dog ka chi ana mayaye khiwang le cha ka it was necessary mi ko mo wi more hui khawai it was necessary for him to die kalachi ana chrisli ka thi hiena he became the atonement for our sins. He became the Passover lamb. He became the propitiation for our sins. Kala ana itumimi ko mawiwang hada once and for all hada itumiwang timi ka haine. Katong ka chochi ana cross chili punglaka ana ti kamine. Itumi more wiwang ana ti kamine. Ka hili aka takewi ka sakngai. Itumi more wiwang ti kamine. Ka thalala matay lakay na itum na tigi gachi itum na tiran gachi apam ji ana kui khamine in place of us hada itum mo hoji Yeshu Christ na kui khamine itum na kharjan ali bichar sama manda leila ka chiwi kharjan ji yang ulya ka chadam jili ka chang khatwa Barabbas yang miyaka more ka punga murderer ana tiran gachi ne chat jitang honji Barabbas na ava more ka punga ava cross chi deserve sai chatam chi wi ne yang se cha ka chatam chi li Barabbas li free sang sak la ka Yeshu Christ bali thi khang sak ne more ka punga ba chi li jo hai la ka more ma ka saya vi raji li more ka sa tha da khyon khalai tha da ana christung li ana itum thimi itum na thiran ga ji itum li khalai la ka itum li johoi laka freedom mi hai laka never ring lo ina thi mi hauke ta na christi ka laka Yeshu Christ na thi kami ne Romans chapter 3 verse 8 li hange cover na itum li ka ya khalichi khala ka chi hina ka che itum na more pung da lei laka Christiana itum mi wang thi mi cross vitandi to ka chi ana pung salala ana pung ka shop ana punga shop chi kyu wang le je cover le ka shi ji wang ne crossly ana 6 hours hok thang laga ko chot dong ka punga shop chi ka chipat ka to ka ana except sa ka shop chi a khyon khalai thada ai ina I pungran da ka pung ne I wa thiran da crossly ka thi ne da thing I la ka ina ka thi thada ana punga shop chi kyu wang le je cover Yeshu Christ na itum ni le shi a ka hai ji wang ana thi khami ne Pilate na ali picture salaga khayon malay mane say da ani khayon kiklam malay salala ali misange ka awili Yeshu Christ awili khayon akamang lay jiwa kiklay ja kava lay kashine awi khayon jiwa lay kashi lay shin aji khaiwi jiwa wangay na ana crossly itumi wang timi heli lang da Yeshu Christ na kata da itumni lay shi da pong shokrado birana itumli hiaka lay shi jiji kata da hililang may da pong shokra awi now mayera Yeshu akapanga chi yang Yeshu Christ li johora laka itumi more nga tang kui mi khwai wi bang ena ali offer salaka na to matilo na to ring lo na to makaring mi ring katang makhawai mi ring chi na to sampang lo ring lo ina thimi hauke da Yeshu Christ na thimi hililang may da leshi khamai da hililang may da leshi pong shok hili chu may da malay lumne achi itumna Hita da Good Friday mayon dak le zimik shoi tharan Yeshu Christ na thi khami zimik sho pani ung laka itum maning shi se itum marer mane yang ning shing ye plong Yeshu Christ li ana sami khai chu wang Yeshu na timi khaya cross chili achi itum yang ka se ana itum ni ya khale shimi kle kala ana itum ni ya khale le shimi hauda itum achi ali ninga shi uklung ina Yeshu cross chili itum na yang ka se itum mi more ka khanang ka chot sai korji ana chi hon ana phungmi laka itum linga tang khui mi ka haine
itum na thei akama kana tang aring shok lure itum linga tang kui mi khai ka thiena atum na ring shok laka khreatam li cross chak shila ka haya symbol nga sa sai ka thiwi symbol aka nga sa da phaning sai ka acha Jesu Christ na cross chi dira thimi laka crossia te khama te ya le shila ka haya te ma te la ka haya symbol aka nga sai re he Jesu Christ na rathi khami chi wang manga ina ne chida sada acha itum acha ng shon hila itum sai korali hila the Good Friday mayon da klezimik shoy tharan itum li machuk masak ngai Jesu Christ na itum li ngatang khui mi laka kahaya abavu mi ngatang khui mi kahaya mi abavu sada itum birawi wang itum kathada okthili kle itum mi more pyo mi kahaya mirin Jesu Christ na cross itum mi more ka tong ka pyo mi ka ne itum na ari pyo mi kahaya mirin ji itum kathada ring da lekle Jesu Christ na ring ji thei kahaya le ka shimirin itum ni le shina haida ana cross li ana thimi ka shap awi le ka shimirin ji le ka shiji cross li ana ji thei ka min hi aka le shiko da ana ji thei mi ka hai awi le ka shi akji itum Verishi akasada, aliti kushura akasada, itum kathada, jiwi leke shiji embody salikle. Itum akain aka, leishi teklakaina itum oktui de lega, mo oktui likle. Saklaka hai akana, arihon wa itum kat okali, may leishi da hang shapayang, leishi, kat okali leishi, kat saklaka hai akavana. Alright, cha ina miyakali leishi, kat okali leishi kijihi saknaye. Acha ito mi society along nila ngarai chai nang ito Malaysia shop ne ito mi along le ito mi distinction yang division khai laka o hiwa kachama shine kashanga shine kacham naw ne hiwa kaha ka shine da ram naw shang naw khai laka ito ngarai chai na mili Malaysia mane mga han mi remane Jesu Christ na ito ni ko kaling rai chai na leishi laka krusli thimi ka chi chiwing rai ka cha Lake Shiji, Jesu Christ na ito puto ako Lake Shiji tada itum Malaysia Germany. Achi itum crossly yang kase. Rain itum li sami kai psychology paning laka. Jesu Christ na Lake Shiji tada itum na relationship kawai itum pose. Kalavre rada itum li chikat mi kahaya mirin. Awi mirin chikat mi laka chikat mi kahai ne chada sada ari itum nala ka chikata mirin itum okthui lika mo okthui likle ka itum wi ninga chang itum pasawi ninga chang le yang ki ka chikat malaila itum pasawi sa ka ngai sala ka itum okthui chingli okthui de lekle acha crossly yang kase Jesu Christ na itum wang chikat mi kahai thada itum nala Jesu Christ wi wang chikat mi shap kawai itum pang shapose kala challenging sala ka hai Jesu Christ na ka hang tuiji itum pani ungse kachikathana Jesu Christ na hangi kachikathana I rawi Jesu Christ wi sakanga che or tishu ka cha ka pasawi ninga chang khalatawi ninga chang hor hailaka cross ji punglaka itishuru no dahangi Luke chapter 19 verse 9 verse 23 li ja rawi mi saka jaka rali gzang haya mirin ringlaka awi tishuru ka jaka itum he crossi itum pulung re Jesu Christ na timi ka haya crossi itum horsak ina itum mapung salapai mapung mre kathalala Jesu Christ na crossi ka choti thada itum ana sangka phangji thada ana opposition face sai ana kakayak face sai kala ana kachot face sai takamay na itum mirin lila Jesu Christ le shura ka itum hikathai le itum na face ka sa simik shola sambang re kachot ka khayak itum na sambang re kala achi itum hikatha krusi sambang dak leila kuchung kala jang da le re itum na mirin le experience sadak le krusi ya kapane chidela masakami kapane chidela phayet mi khai mashun dinai sami ka hai kala makhamashung ji
มื่อคำว่าชุงบาจิลีขังกาละก็คำว่าชุงบาจิลีว่าขังตาละก็จิกท่าจ้าก็จอดครูสพุงดักเลยมีก็จงขลังจังได้เลยก็ละครูสิว่าถ้าได้อปงว่าได้เงยในอิทุมฮีพุงเสเรก็เลยฮิลิหังดักเลยฮิวิงใจเลยครอสพุงดักเลยวิงใจเลยจอดไม่กับก็จีอาคาวคิกเลยจ้าค่ะภาษาวินิงกจังเห็นนี่จีภาษาวินิงกจังเห็นนะจอดไม่กับไปทางไงเจนจิชูคริสต์นั่นละหังยัง deny yourself นักละแต่นัก deny สารีโลอิตุมีภาษาวินิงกจังเฮอินะอิตุมีไม่ยุ่งกับสักพลุงกิจนี่เขาอิตุมีครอสพุงแล้วก็จิชูนะ take up your cross อิตุมีครอสพุงแล้วก็อะไรที่ช่วยกิจนี่อาจจะอิตุมี society เลี้ยงเขาอิตุ society รุ่นโนชิมคุรุ่นโนถ้าแต่ moraling กับพุงแล้วก็จอดกระจังยังจะก็ moraling เลยอิตุมีกับพุงแล้วก็ออกช่วยได้เลยอิตุมี society อลุงเลยอาวารุ่นโนยารอนกลารุ่นโนอิตุมีภาษาวินิงกระจังจิลีไม่ยุ่ยคุยเรื่องมาแต่อิตุมีภายในมาสาร์มาแต่จอดลากไอ้เนี่ยอิตุมีปั๊มได้เลยจิชูคริสต์นะว่าอิตุมีภาษาวินิงกระจังอิตุมีภายในทราบลงเรื่องจีเนี่ยอิตุมภายในสาละก็อิตุมริงาก็อิตุมจิชูคริสต์วิธีก็ช่วยมีงาซาไปดังก็เลยลิจิชุนะไม่จิชูคริสต์ลิชิดสังเกตดังไปอีอาลิที่ก็ช่วยอีอาลิชิดก็สังมีเนี่ยดังก็ฮิลิชิดก็สังก็ต้องก็ฮิจิชูคริสต์ลิที่ก็ช่วยมีมันนี่มันนี่จิชูคริสต์นะ Luke chapter 14 verse 27นี่ฮังรีวริชิดว่าอามิงเอ็นะซาซาไปก็คริสต์มาพุงอาคาอาวิธีก็ช่วยมาซาไปมันนี่อาวิคริสต์ปุ่งอ่ะก็อิตุมิอาวิที่กุศลมาซาไปมันนี่ทางไงที่ไทยก็ว่าอิตุมีอาวิที่กุศลเนี่ยใจก็คริสต์ปุ่งพลังกิจอาวิคริสต์ก็เลยอิตุมี society อารมณ์ลีละอาจจะคริสต์มาปุ่งไงมาแต่แต่อามิงเอ็นเวอร์ชีก็สักจุ่มกันเลยก็จอดกระจังที่ชูคริสต์ลิจังแล้วก็มีเรื่องกิจที่จอดเท่าเดอิตุมเนี่ยก็จุกอิตุมีภาษาวินิก็จัง give up สักกี่เขาเดอิตุมมาปุ่งไงมาแต่หาอามิงเองนะ very ชิซาดักเลยจ้ากันเลยเจน่าอิตุม very ชิเนี่ยจิตสาละละหามาจุ่มมาก็ช็อก very ชิว่าจำอารมณ์มากันเลยก็เลยจิกท่าคริสต์มาปุ่งเรื่องมาแต่อิตุมีอารมณ์ลีละ society อารมณ์ลีละโอ้ก็ทุยลีละหาแต่ suicide cases ละก็จุกกันเลยก็จอดมาปุ่งเรื่องมาแต่มีเรื่องวี circumstances คราดมจิตรันก็จอดคราดมจิตรันมาปุ่งเรื่องมาแต่จิชูคริสต์ลี depend มาสาร์มาแต่คริสต์มาปุ่งเรื่องมาแต่จิกท่า cases ละก็จุกกันเลยก็เลยที่มาอารมณ์ลีขังมือขังเช้าพับมาตามีขังร็อกมาเลยชิกะเทยอาจจะที่ท่าอินะจุงไหนเลยที่มี society อารมณ์ลีละแต่ชิมคนมาขมาชิดรำนาวมาขมาชิดของนายนาวมาขมาชิดก็เลยอาจจะที่มีลุงลีละชักขี้ซาขังร็อกยังก็จงกันเลยฮิกตายแต่คริสต์มาปุ่งไงมาแต่อิตุมกปุ่งจีวิวังฮิกตายละราชโอเคฮิวาริชิวอาจจะอารมณ์ฮิกตายสวิตอันไหนเลยอิตุมีอารมณ์ลีละเจนอาจจะมิกโชฮิวะอิตุมีครอสลียังกังสักชิดไงดิชูคริสต์เนี่ยสามีก็ให้อาวิเลกชิจีพันนี้อุ้งสักแล้วก็ดิชูคริสต์ลีนิ่งก็ชิมสดมีสักไงก็ละอันน่ะดิชูคริสต์น่ะอิทิชูก็จะก็น่ะคริสต์ปุ่งพลุงรักจีอาจจะอิตุมดิชูคริสต์วิคริสต์ลียังแล้วก็อิตุมก็ปิ้งอะไรมีอาคาซาดาคริสต์ปุ่งเทลักกันอิตุมปุ่งก็ชับมีอาบุงก็สักไว้ซาเซนั่นคุยกันยังใส่ก็เลยเรานสมิรโนเอเมน